episode for high GC news. We were Obibia Aquaba, Hadia latest and hot news. Enqua, Era Mede Bremo. And we so you subscribe to channel area, Bomodia say over subscribe. So say Hadia latest hot. Era Mede bro. The other say over click a the subscribe button. Now our barely notification. Where the video for Frubia be uploaded. When the first person I would say Ebeka a video. Afi we are now like video and give us a thumbs up na afi share ma wo foforo so na wonye bi hwe na wo hu ensemo ekoso ewo Ghana memo hano afi ye hwe ye ensemo ababeto yepno so yeti ye sa report ya ababeto dwa yeti sa report sene pani bi kan wo se obi a pese ne bako teacher papa onye teacher papa obi a pese onye fitani papa kire na bia obi a pese onya hospital doctor papa no hwe no na de ne ba na memu odi a o mpese obenya friends enkofo mu odu o ye papa fo na adu mu bebu man na ofo obi akeke no ahonte na o de na abeyewesi frimo pali ye nipa ye fan say di ndi bosa sa emfie nwotwe na frimo pali hwe enkofo hwe pieni mu hwe kwan yo mu fa so mu beye chief of staff kuma so what I say oba besia won sa house we aban na ma chese airtime kra na ka be de no ma konya sa 11 castle nche agenda 11 come from more but I'm telling you agenda 11 hospital kwan ya wo fa so no a ne fa procurement no no asan di ni nyina ba na office be hye ne foforo me say mu de mu okru ma se wa mbete wansa o de mu okru ma me de release be baba na bi ene Justin Kodia o maso ye be shi ukruma enye lusu na ye lusu keke so omunyina omunya ban position o be se yeti kruma ye nyina sene me obi e monitor me so me monitor obi because ye koye duma na mama na muji position ni na mo se mo di position ni be sisi party fo a se me no mi no abo enye na abo okay jama me ba cho obi comment o se mumu say to say people to say wo and ye hia mo say the resetting committee ne yede wo eka ho ye mo sa akonya na obeso we say me ye Juma Kennedy okay so what I say enti paye nyina party Juma ne ye so mo so reset committee no obi a chro ne de akọ and na me din kan chro obi di koma wo okay me ma wo hu ye okay ye to abani we Kennedy de na ye wie na so what I say ye wie na me de me letter ko say the reason why Kennedy Jenier mumfa delegate issue no entonche sama fa entonche ya say MPP for boni de ye Ghana fo nyina na meka say ye de beye me fa say ye beye te say say ye nye committee na omonte no omfa nye rally ye 16 regions na ye nchim say bia o de beye ye nye rally beye for akese for grand say ye campaign na ye mpa obi a achew na nado na nkasa megina campaign platform so nkasa enkofo amubon ni na no mehwe mo foliata e ma sa bond no ekoy me sada msaye obi o ha na ne maame yale obi o ha ne papa yale obi o ha waye adwuma 60 years ne bond no onye businessman no no okodide ho ena mo fa sa bond ne se mbuchia ne 15 years as 20 years se 25 years eno ho hi so as I say party for ne so amomo mu di yawo na amanfo bre ye campaign ni ade na ye ka untumi ebe you go edi go Ashanti region party chairman your party chairman your party general secretary obi anka nwore eno no ne hye amanfo obufu e wokruma enti monim we nyina makokwe enipa 275 ene o parliament went ni ene omumpo ancomplete ena why the worker say obi ye mfumso nti ebra adwasafo a menu yi say me bane moni bia e wo no ye mfento ye ma party nti wo fin se utumi nti no wo do ba chenchen a wo di bitumi ena obi hwe no bi tuti a nipa hom tuti a wo na wo continue wo ye wadwuma yi anje beto ati a enti wo ya wo so beti committee na ada na won ti committee ni anhwe parliament na wo lusu dim first answer ne ye hwe wo ba na wo di ni betu adwasafo an kwan yo fa so lusu ye hwe sa committee no ni ye hwe sa committee ni wi ansa ne ade ya be hunu se your friends say there be aha HI it's okay next time MPP baby ma obiara region na na go promise you Ashanti region say obema billionaires amakutu for eja say o buda sa Ashanti region ni pa say no body o mfo billionaire and for the iron rods on the cement
ekoma party say untumi ye fancy party office but I say ekodi info wow so what I say ekodi koka eno kwasi ntin so ka ho omo na jeje sa anyama ni nyina so what I say enti mo jeje ye no but I say ni nyina untumi ni andi omo fa enti wo wie no wo say ye beye research wo mra party na nka ho wi ensa anyama no na mo wo pro ma mo party chairman obi eni wo so chen party chairman obi eni wo so chen general secretary na mo ye we nyina na party for na nkasa no na mo fi nso mo wia na delegate alajo he ya wan na ne ye wan na ne ye Greater Accra regional minister ye ni ye de ne koye enya ye ni ye de ne koye interior minister won interior minister police for na so wase ni aye election na obi otwa loto onu de tu interior minister loto forecaster on de tu interior minister ano nye ni hwe obi a sofu bi a okita mark preach e wo kwan mu onu de tu ni obey your order so your friends zagi ya ni dindin events dansuma MP ne events mo media for so mo nya sharp dansuma MP a events no on ne hwe esra usu wo sofu nya se sofu bi a ne mu odu sofu okita mark na mkwan wo ne tu esra usu now we catch them say yenye research there research when they catch us MD before nim ade a ade ehwe ho o de mo wa me say me man kana na bi asem cry bi betu na na bi information na bi ye friend say ba first stop e gufura di yesu ono say ade ne dey paperwork ntinya de ameka Fremont Pali office e ho ni e check Galamsey site na e ho na omo check Galamsey site e wo Fremont Pali office obi eye agenda 11 yi nyina Fremont Pali me o ma pass afa we no afa procurement no no abetena ho san hye ne foforo na no fin se JNDC bo no ba se ongo free on je bega se ko se mon pani adwo nti ye bega se nyina ye tikuri mu je bega nti me de I won't say anything but me make a chere party for ne say say ye research there and ye na omunya campaign say ye rally ya party for ni na achew okay mo pa mo chew dia na do de o me pa Ghana for chew keke ono de ne ye Ghana for a mo bond nti can frate because e bin see that say MPs makomako 80 ababontin say nana se sakano frate u nana se san IGP u nana mi ankasa me chiro letter more than several times say won IGP a oni obi akọ contest munti o oni obi akọ contest na nipa no o ye di ama say na do appoint for the IG unua na o de ne kọ contest no so ye COP o ye police ni enka o si okọ MP a enye okra na nka obebo na nka ye record say na mpare apen so ene ye de George Mensa ebeye MP police for crab boa na shemu police for ninya NDC for boa police ni ano ye aid ema ye friend Kudalo de binye Kudalo nanado MP nanado we ye friend say Asakia Pietu ema Asakia Pietu akwa no sisie o ye hero e wo parliament enye NDC for ne so na sin bedam pali di police for tata George Mensa mo san ko tue sika wo ne jurisdiction ho ema be kwai emma ye de olusuye na wo ye sara abenye na abawiye ene wo na wo kotwa puse alobi emu se dan pali dem se o maami ye be fo papa nso ye be fo na nya sanka ntimi nya sa abon se mu entia wonua post ni a wo ni na ye one commissioner na se wo ne na kowe ni wa nya nka wo san fa chire eye sa etia no ene yam sanfa agine ma na commissioners na aka om de om form sanche of dem ni fe mont na wo se ni aban we promote wa NDC promote wa obenya ube course which obi asa na ode ye asai wo ma asai mo muni masa asai sisi o ye powerful than COPB o kroma o ye den o ye chief supu keke o mo oni om ye ASP na ni om ye DCOP om ye DSP ene ono ye chief superintendent promote or the 6 months to promote the party sending on the president. Now we are oh yes, na party for a good bri house or me deeper umechi. Poti phone nana minya one part like I said, we ye a dampari to be promoted. Now more yes, na party for the report about Mon can you know. Now must say and one on
na mo se no ano yenim se John Dramani Mahama ati catch IGP say etututu e course 2020 and 2024 onhwe no mfa nhwemu emu dawo family no odwen ho say enu graduate etututu nioma adampare wo de me yemfa dampare nsi fom sisia de nsi fom a wo be hu nioma ye de be na so chirema dampare be ko prison kura enu de se nyamenya judge ena nyame na msati questions so my judges intimi nka say wo be ko prison so all lawyers but onu eni nkofo a wa show no ma ye boni atia nkofo oku man say dampare enne say wa appointing ni pafofra onko free enye ne de kroma tena enye ne de I'm telling you ye ina ne ati kroma o yan hwe nyama ba ko mienu a ewo ho no ma so di Ghana for 2028 ahead NPP kwan de betimi aboa ma NPP afa ne ntoma pa e de afra 2028 omunim na won say edidija NPP for na anymore edidija nti na ya no percent of phone bi wa obi ti se kennedy omode ne beba so what I say edidija nti anya say omo fin say yenya the power ne mo man ko fo bi ho a wontimi control no ona mo ken o ye control ne yeye go what I say ono so o nkofo bi wo mu a ona bo ken no ono so o control o ma enyeye obi ti se me ken wontimi control mi enyeye ne wontimi kan jem say senchina agi sei ana yi sei emfa because me need wo ho so what I say bet ye pe wasem ye pese ye do ba ye pese ye do ba eno no na ade ye fe kura wo ho a e ma ni pe nyina tu de nche wo ko te zenka ye wa nyina wo ko kene di fia aduane na o ma yama no ne ye nyina beto nze di you that is no maybe wo ha ye wo ne ho a wo hu se so what I say na wo hwe ala wo ko di fie kura na ono ne nsuo kura me nya so so bi akwa ala fie ni bia no one ne yibe ni minimum bon ne chen kan yi enso wo hu ne wo hu ni gwase o no ankaza wakoje odi abetan ne baby so what I say enti ye nim se ye de Kennedy ba ending so bi betimi ankwanya 181 a seat na fe na mo be de kwan am be fa so ambeji e problem so what I say we wo kwabra Japan ne afoko enye timi nya 169 samukaya yeah ena Jombodu de ba 137 ena Jasin Kudu ade aba 88 nti akakwan ye befa so ye be Jompo ne de akọ edi but ye be edwumaden nyese ye ya no kasa keke edwumaden ye be edwumaden now mun show don chere party for obi enti party echi saa I mean said da omo di announcement betu ho ana letter be da bontin say oh un say all carry member should be vote and also who should so and one really and also card print on be print egum and also kra be change senka delegate kwa bia no ehun we so nti omo ya na omo hwe se ne omo be ye na ebitimi aboa party no ojo bia we carry member ya hwe udus o statute atambe we I mean sana to say omo nim chen ne me make because MPP for no me trick shanka nti no say and the and the good side and the bad side but here so far as your party no ye free money ye free much party no me hu ye wo me man tese ma ko de necessary ko join MPP ube hu an baby a wo ma me no papa ne ube hu an wo ba ba join NDC fu bi enu wo school bia wo Ghana ha ye wo NDC fu school ye wo MPP fu school be ube hu an baby a ye wo na e ko na ube hu na nti ye bese say wo so beso mo mind dia mo na moji mo asi wa mo university a mo say mo beso mo mind mo nya fe e ma party mo ya fe ma party na I hope say bibia ni hobi ma nya fe ama party na say ya ne be ya o say ya ne be say insu beto ne bia buru be fifi na wi abebo ne bi dia ahye eni e be twa ma wi ana bo ne nyina dia ahye abo mu because mo pe na mo to mo dia mo ma party no ejina ne na so a enkofu bi wo ha mo hunu say baby obia ni u deserve no onyakopa ama ye nyina ye nsa na anye baako but edidija de eni amuna ne na mo ye mfa ye monyon so nye politics o ja say eye abansika no
Mudia or minor or by being no about minor and Bocada. One when you walk out or the profit dija, will be a board in Cabija. But Siena, Yenina, your boy and I bind the Bible. Mosi, Munkwana, Muma, or mine the car, ye. Munkwana, would you do or mine mo ye, and ye, said Banastadia, and Yadianzwa, Kofo, a one tom Yama, and Yadia, as we give back. It's your best party phone. So, fancy share pan to come. Now, party mountain. Obi akoma na niyo mo se nkofo bi ne koso we kosan like koto aba and na loyalty ne so service obi loyalty no one service ya e be free o do ka na se ne pani bi kan o se obi a pese ne bako teacher papa onye teacher papa obi a pese onye fitani papa kire na de obi a pese onya hospital doctor papa no hwe no na de ne ba na memodi a pese obenya friends enkofo mu odu obi papa fo na adu mu bebu man na ofo obi akeke no akonte na o de na abewesi frimo pali ye nipa ye friends de ndi chi mo sa enfie motwe na frimo pali hwe enkofo hwe pieni mu hwe kwan mu fa so mu beye chief of staff kuma so what I say oba besia won sa house we are by now much as airtime cry. Nankabere no makunyaza 11 castle. Agenda 11 quantity for more private. I'm telling you, agenda 11 hospital. Kwanya wo fa so no near a far procurement no one sandi ni na ban office special share for. Me say mu de mu okru ma se wa. Mbete once. So what I say. Be yura mahama. Me de asempa na me ka che. Me ade a me di ho yawa ne say. Usika Ude campaigning a lot of them from the Gabi. I'm telling you. So we are just saw the Gabi who better than NDC for boys. The Abakacho man said, Omishia Gabi, baby, Omishia, and also an Omwika. So I just said, because Muhammad go by a Gabi. Sisi Aminoka said, Brian, Onema a Gabi now. So I said, and some Kwasama, Gabi D. now, Nisika in an order support Muhammad, or no Kupe Sikano, or no Kufadoma, Gabi Neskano, no the na mo party for na mo no yidin na Gabi wa jikuru nyinafa na last 10 years you must say last 10 years last 20 years na then na Gabi wo kruma na who is Gabi no ye wan kofo a o manje adwuma edwum sika boa party na who is Gabi na Gabi na adwuma ne mo nche be bia na Gabi na adwuma wo ede ye nyina na yeso mo man ye kan ye beti ye kan ye kwan bi e be fa so a mo de mo pa mo hisa bi dwere because Kennedy de mo koso ba fo ye de no beba mo koso ba fo ye de no beba beje mo nsem beje mo koso ba fo me beje mo nsem because first no kufo time mo ni ade no na social media no na nye se yo de bi ni ho nankane oha me kana se na nado ade ye ne ya pa wasasi so ansa na nado beko opposition ye beto abetia se Ghana labi law no a o revoke ye. I'm telling you because nye na ye wo social media dizia no e affect na nado pa o yes ye ni just o revoke sa friends labi law nanka first no masanka wo betimi akasa hwe Joy FM mam ka so ncho omu be ma Joy FM lances no Rollins ma say omucha 10% ama government Joy FM enum ponu kwasi twum na ninua kwasi twum nua ana so na epani ana kwasi twum ne pani na ono ne doctor ne Rollins ene oni Rollins kasa ya na Rollins yese yema ono silences yema no so na ni obecha 10% e di ama aban no nanka wo be den wa betina say wo kan aban asem ana wo ye bibi fradi yesu say ne obi timi didi president atem obi etimi kan wo pe eno de yemfa mo credit mana na do ni enda nase masa amanfo abre wo kurum ha wo na mo de muni ho idea kura enti no se ne nyame adom na social media ye nya kwanya wo so ni e kan sem bia ana ibi o ha ni atwetwe break kakra na nyoma ni bi won so aya na she bufu because nsem ni bi o ha wo ti ase enya we no ye professor enya we no ye lawyer ni enya we no wasua dia koduru sei be kuka no onye MPP ni nchen obia onye boafo se opese
on check kwan a fa so onu ko ka so sin ko ba party chairman on check kwan a fa so a oni kwasintini untumi omma Ashanti region yentimi anya party officer nsi wo o de no kwan bebu no kwan wan konta nya musika o kofo na contribution MPP ndi no monji we monji cement monji iron ore enu mpolment mi on yempa party kezi meje wo ku kanza na wo ya the party information e senga abaton party ni na e de ama NDC fo nti enyi yewo ni yetu su ni yede ne ko akwazinti na oye no we the next time ameba no ebia na menka akwazinti asem di nipa ndi ba bato because nipa na mo se ye de ko first vice yemfa ni ko first vice ono ne pese oye party chairman na mai na do kachire friends papa we am akutufo so be man chief of staff and then ye ko ye hu party on the so on period omo ne de na do be ye president ye kan Ashanti region omo a party ni kita omo amokutufo ni ja say mom ne de wontumi be ye party chairman at the end of the day no omo nyina wontumi amasa nkofo nyina no ko ase just say higher papa amokutufo to ne ko campaign ono enu utimi ema ye yam be kusam ne de ku ye yam feko ne de ku botrumu o se NDC fo kama ntoko a o de amemma no wo aso ne kasa no botrumu ni amokutufo wo ye bad man wo san shi good man o de ase utimi ma apia bia mo de mu ni ma apia so no de ama mema ukoka na sambo fo we na boa na do ema obeye president chief of staff and I'm chief of staff so na akwa we you frimo pale obie ni se frimo pale se we say illuminati as one enye za no fe na enye de omo na ye ya no mukum friends kwa no to allegation we dey as se papa na adwendwen so I say adwendwen yes okun so the second ko na na so we say frimo pale no ase oma na do no na you know na no frimo pale ye kwa campaign amagutu from time no ne na do your first lady no mtv no mo bia no mo no club then na no ye oni first lady ye chief of na obi ono o ye mpan mo kwa campaign no mo do mo chele ofie no chele ofie oni na do yire okay then na no ye frimo pale no obi oye nkwan ono owo University of Lagos then na oye nutritious nya nkwan na oye obi oye nkwan den be chief of staff ono no amwa party na ma party no eko ko de tefe won say ye kenyenra enra nkwan keke wa enra living cars sema eno no be true ho ye ba enti me chiro party na ba kwase nkofo a ebo a party na party no etese wenwanfi wo party no manfi wo nkra man nkofo di ya enti muka se yen chiro se obi an chiro ne de mra ne ye mo kwoti committee a me ne ma me bu free plan committee no so kwoti committee ade ye lusu ye first lose friends makokoi enipa 275 when me and control sa parliamentarians in na mienu asesen eto abetia na wo se yen kwoti committee yen fa makokoi into an wo so ba adwasafo wi ni 3 times as a 4 times o do ba for so ya do ba ya o ba na lusu enti committee ni yen te wotaifa na makokoi na no nchire ni enti ane ba na lusu ye no nche parliament de no kwan of us lusu ye simple no mumfa we be a master yenti committee no committee yes ma tie ye mu na ye adwuma yen sam betu general secretary ma Justin Kudia me oyemini papa me penance bet enam certain ways be free na no timi gina amanim ka chere say yen ka je Kennedy say o ma ne cha say Kennedy say yen pembi before ya for dia wo Justin na wo nim Kennedy sika wa say wo party we on enema Kennedy masa those guys I don't want to hear those names na yenko because no Justin Kudia ankasa say MP before na the man be ma wo ya ma wo career kesese wo babodi na de wakoro wo ya to say ti modern ade jini ade ntimo de party na kohwe wo wi say amount for say by 80% Ashanti region bia am de be ma Justin Kudia but me catch etifo ne MPP echitai for say mo de man Justin Kudia de be san opposition na hwebe bia 137 enko for kana untie ni de party na babedu nanka owa konya se young man a obeye dwumaden na woti enko for mo na manfo gbotwi
yekoswa ewo stadium so what is some me say o kasa ya publishing ko graphic o kasa say Justin Kodia aka say enumi si yes e kwasa some kran ko tena TV so kra aka say o pacho sa na e pacho mo ya dia ekuma manfu sunsun say masa leader so aka say want me am friend no man rally fachopa magana fwa masa mo makika san kwasa some no say mo pacho wo gina wo general secretary so na wo mu odu anka ba bia wo de party na bedu wo odu why na care for wo general secretary opposition general secretary why na care for you say wo gina wo timi so say wo party but me ko chas many first Mr. Razak me ko chas many so as many national security coordinator mo asema wo di wo kroma no the court no every week when is the court you know we are be here no answer na ye che wa answer na why you see every week be anaso mani e de niam akọ UK every week be out to claim ko for niam o magin ko for good as many is a bad man Gabi na so many we say as many won say niam me kama ama me penance on say we mu nyina ye say title we na ye a security for title but opeja we straight a friend as many straight as many they say or na or a friend a friend we change so Gabi mu change so and we far street no dey buy only any dey be about national security and or dey be national security coordinator and no more we am comfort as many we comfort as many Gabi na ya comfort so what is I'm telling you when you said ya na make years na Gabi me say 10 years time Babu nya babu aka neama Gabi no edu ba bia Mahama ntimi nya ne bi me say oye Mahama nipa de do babu Mahama danfo anu ne Mahama o ma ekita ne portfolio babu wawu you so rest in peace ono ne be ka che Mahama say Gabi yefu achi na wowu nti Gabi da akunyema o ena Mahama ma o mo sense ka from Jubilee House chief of staff straight we ya na ye president national security we president nioma mano to the zebra no mo first ka sign on the ko UK ko e hwe na ene Gabi wa be ye bosuma wa be di MPP fo wusa nti ono Gabi ni sika ni onya yin na o de mo support Mahama MPP fo sika na o nya yin na ba wo mia wo ma ama no 1 cedi ba wo mia wo ma fan de ba wo mia but the people don't know it's Gabi there so we ka say Mahama e be che no aje NDC for boys na no ko operation no mu hia ne kai ma no ma twa na so se nya sa mu twenye me ma sisi oni we ne na oni Ibrahim ne na so ana se so language na Ibrahim ko to o ma shipu o mu de ni na she play mu straight ma ko tere bulletproof I think say 2 year bulletproof na one anyway ne bo dene ne bra wi ni ya straight and on shipu ka na Dubai so what is it nti no say nye abanka e yo no a ne private street Ibrahim ne talk to the cast ne go for say Mahama ba what ne o kan dia wo Ibrahim ne talk Mahama wa appoint some key people for security portfolios e won abem na Elona Prosper Bani CC also a national security advisor Razak Abdul Osman national security coordinator COP Nitankufi Buachi Director of Operations at the Presidency, and Charles Alasan Kipu, Director of Energy. Omina ni aminimie COP Kofi Buachi because ono anochi atei. Omo makane die, omo portfolio. No. Yeah. Sam of Fofui, Mechiche, and your man. Omo misama. Appointment to omo misama. Oya die papa. Enkofoni nyina be. Yemfa start Prosper Bani. Prosper Bani ubia oye national security advisor anambra Prosper Bani national security advisor so na former chief of staff ono na Julius Debra before na answer Julius Debra ono na before na answer Julius Debra yeah appointed you no na former national security oye chief of staff and osan be interior osan a former interior minister so inti me record no very good inti munima he's the Prosper Bani or you very intelligent or you sharp
oye sharp oye o chese wa ben dodo nti so we say mama ka say sisi a ne appointment ni bebre ho amene ya den chese wa sit say obehihye ne the appointees also ben yen we bi na na ki hia fi na na wo obi akeke na wo be mikrom Kofi Manfo na Nana Command deputy chief of deputy minister Kofi Manfo say wo say ni see bi wo hekra me amanko school ni bi kra me de ye ten say wo ye tractor driver say wo ye just enkwasasam kwa appointee bi wo ha na amanfo ebuofu uni mo hwe ya yesua fi nkofo aben wo so what I say that's me sua fi nkofo aben wo nti wo ka kra na ese nipa hu se no ne wo ka unim ne wo ka be enwan se na ma appointment ne sa keke general secretary party chairman obi an kan we no those size die wo be na president kufu antimi am just appointment o mo tin nchen we ne ye Jake mpoku fosa Jake na Jake na ye kufu chief of staff was sa na dem piani mu ba but mama wo de mi tu chairman why are the post ba ni wapen. And next one, Charles Kipu. No, say no, why national security as in the whole life? Why national security? And Charles Kipu so, Papa, we greet you this morning. No, yeah. CC Charles Kipu, a director of or a director of NII. BNI. Oh, yeah, very good to happen. We so best son, Yama. Papa, Meso, and Kofobi, who he says so. Uma Yechi, woman. Ebi ho na mo information na mo kan ye de be ma straight because we why you enye say ye kan say ya keke information bi wo kwa ma send ni message and pray dia ma chief of staff friends Julius Zebra that's what I say because every before the people are exposed o me conform o mutimo den so why you connect enti ono no sa mind wa ben or the whole life in national security nkwanti me dese Yura appointed. Razak Abdul Osman, on the national security coordinator. Razak is the teacher man. Oh, I am not my 7 now. No, what's a park here, my 7. Contest be away police for you. Now, Razak, or some bay, Tessano, or Behanda Tessano. Or you will be I know him to send me meeting. So what I say. On my ADC Emma Mahama. Before Mahama ye vice nano rather can you go to Mahama deceive you for cause no ejuma Kofi Annan peacekeeper oh yeah very too good oh be aye ejuma Kofi Annan or some be ADC Emma Mahama offensive Castle on the Dimichia Mahama Castle so oh yeah very good Nadine on Castle it's a police officer person Castle baby or team if you could I know him what been and now oh you honest and then I could pay me DJ to say mama say kasa na me pie bonus say nka esa mama promotuno and then the 4 days here Monday another by then 4 days here mama is COP and only COP only DCOP or your ACP or your superintendent free Mahama ko yinina dan paria bonashi musa wa fa manoda nti emi ma wane nei dan pari committee o kwa akoto no say ono na ye coordinator national security coordinator no or a powerful chain CDS or a powerful chain IGP and na BNI o nyina no security couples ni na me ho na mo be meeting no agi brief na to the president nti o you too powerful nyen na say na o ma promote ni to DC group nti me de me nko ade a Razak de ngese Muhammad promote ni straight to COP so what I say commission ko ye djuma ba ko bia be the first element no nanka wo de IGP na man street because wa bre Mahama no o ye djuma nya say wa bre na wo kekentiu o ye djuma nti onu say Mahama de IGP ni man o ma dan Paris city ni maguase nipa na wo ba say nipa bi wo ha police djuma no wa wo nim say mo ma rand no 4 years akoi abo superintendent wa bepemo enene na wo kimpo ma yo ye DCOP na wo kikora ma nti ni wo call national security reporter then na wo ka share tell me then na wo then so what I say nti ono de oye great man see no national security minister ama wa yin national security wa kono rolling star no former we
ɛna ɔde national security coordinator nti masa ɔnyɛ ketewa o ɔyɛ powerful party no mo yɛ nneɛma a ɛha adwen yɛgya yɛ adwuma me import cars brand new spare parts nneɛma sise me bɛyɛ me site koraa open brand new bibia na car bibia yɛ de bɛto megya adwuma no koraa so go on say ase yɛ de hu ko gura politics ne ma na nneɛma a yɛ sika yɛ capital na yɛ ahye no enso at the end of the day no ɛyɛ cross zero so nti ɛha adwen ɛno nti na ama yɛ ni abra nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ gender sɛ Kennedy die nyɛ sɛ yɛ jandam yɛ comfort yɛ ma party for ni bibre yɛ wɔ social media so nneɛma ne bi wɔ mo ko mo nim nneɛma no aso mo ka saa na ɔmo atem na ɔmo ka ni bi bɛ no but me die I know things so you need more idea but yɛ kan for ma nti nsɛm ne bi wɔ hɔ a wo ka na wa hwedi and then nneɛma ne bibre so ha me research for ni yɛ good Imam kita good research people yɛ research into wa ansani account was nti nyɛ sɛ me fitin ya na me de me kan but I can assure me viewers say me nka me bia me nim na me ntwentro me ka me bi ntum from na enyo me move from me mo keke no I'm not like that sɛ me ka ne tani a na ɔmo na esa di ni no ɔmo na asese ɔmo ado ɛna ɔmo change no but information bi am be bebre mo no ɛyɛ accurate I'm telling you people se men ka false allegation nye bibia metia na we nye meka bia mo ni bibia me free ba ka mo be mu se me kasa obi tie mo se me ka yo waiting for when a reporter abeto yepno so me ka say so when you subscribe to channel area bomodi say obe subscribe we say had the latest and hot news and abede bremo afi we na wa like video na give us a thumbs up na afi share ma wo foforo so na we nya bi hwe na wo hu ensem a ekoso e wo Ghana memo anu also betimi a kyerɛ wadwen afa ɛyɛ ensɛm we nyina ho ɛwɔ comment box ni mu mobɛte menka biom in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.